Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. Lakhaingkor Ponili Bemisi constituency ke Parlo, Chokihela High School, Patu Aklamalong Kichengsi APHLC Youth Conference ke Pamanpon. Lakhaingkor Ponili Bemisi constituency ke Parlo, Mini Studio Malong Kichengsi APHLC Youth Conference ke Pamanpon. Bangso Mailong Kachetong Dun, Jai Kathar Rajesh Tiso, Samson Teron, KSA, Sarkiri Rongphar, Rajan Timong, Bikram Hanse, Kursing Timong, Alang Litum Chitong Dun Pen, Radaphan Jumesen Alam, Than Pachinipon. Lapen Lapu APHLC, Amai Pujai Kathar Pen, Radaphan 6 Sidula Putak, Clardak Pen, Thanpon. Lapen ke APHLC Asong Akimang ke Hemprek Henlo Lapen. Article 244A akimang chunche tike kachisong ington te lapen kadokawe Karbi rata ning kachibi kenangsot athe non ilitum kedobom Karbi Anglong kivirji angring thepik athe bongo sina tumaphan dim klong kepek jia phansi kachisikto KAC kachari atum non konatsi ke mesen ke theklonglo Karbi atum kiduk dunlok Karbi rata kimang ke hemprek henlo setami non puta parliament along Lamning jidun hai hi Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Bronkhang lapen MP Horen Singh Beatumke amit thanga pokachila na chotlo rada ke mangke pachon pithek thelo pasi rada thengno ning jetikang lasi Karbi rada tum ning chilara ning isipet dona bang tangkap harupho horibong nang pilok penke kroidu nangni Karbi khai virdet pu non ilitum asumar phan matha tikang nangji ilitum owe banatum ke kisa kikrilo setami non ilitum kisungopar sungthupo moke hem chikim bong nanganta awidet puputa raraphan clardak pen thanpachini tika tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Idum Kichengsi APHLC pen ke youth conference abang Kichengsi lo APHLC general conference mang batai dulu bang batai polo dan non bang ke nitum batai youth atum dia abang pini Kichengsi lo la pen son thak si along prekta do dam bom jilang conference po bang galilo morning along prek do po ba son ta meeting ke thi do bom jilang ini dah bangsa no khai tu mata itu kan bikin celong di masa bikin celong itu melaka Karbi Anglong apa West Karbi Anglong apa di mahasau kan aku tahu lo ini West Karbi Anglong di mahasau la pen along tin benan do erlo pini ke kamu apa ini dia pini ke suri hini so secot ada bangsa nan tu lah long khai mata itu dia kecirai kom dia pan dia saya dah tu long ini nak tendai asai ke deng bonji ke la ke itu democratic country lapen ke itung parliamentary system si parliamentary struggle pulo pa athema parliamentary candidate pulo te hile pen akarbar le lo hile pen ge la hai unne thek lor lo ke di ke hai ji ge li kerem nun thulok lo ke eme thanga detta bang phanchi pi thunang et lo ke la hile pen po la sinon ge ni tu ge hile kai bong pen ge kai chok kai theng ben claim ke lo election je pe hai vek nahi la lo ako Karbi atum ta party hala so party thik hai bo pomale ka ninge je pe the nahi putakali lata ko pia party lo ka hai ko sona party la dak munitum la sila rata tum da mata nahi BJP hai det alang ta pula ta di abinong BJP hai det alang ta pu ki pu to he di bongles na hai det alang ta pu jat vet lo la dalam bangsa kita macam lah West Karbi Anglong lo kasih song pun nak tu kan bangsa ko man khatek bing ceng putak tapi non ke kusam ning sina tu kemon bono non nerkep arni si aku kes hearing do tuji pu si pula bang tro to phat la pen lia mata pen aku bel en tunanji akapre ka kes ko nili phananang pe bon tu biar ke so ko pia kes lo nei bongo sena pu dera pot pu arko seta bongo sena pu ke me la ke di KPLT pu ta pu bom lo gente KNLF pu ta pu bom lo UPDS pu ta pu bom lo Ulfa pu ta pu bom lo la tum han ke la bongo sena tu mang pu nang ne pu ga arondre la ke ala da hala tum da bongo sena do ko bosi non afspa ke du ilubo non West East Karbi Anglong afspa dolang ke di non Slug tractor pen keplak tanga thingpi kipon kang hu pona hot nampi rai kom sai khie tum pen kinep dun long
ke plak tanga thengpi kheroni southern forest range raikom sai khiatong pen patrolling ke dam bom pora hot hawaipur thakur barialong ihum tractor along thengpi ke plak tanga beng kinep don long nijang Karbi Anglong ke parlo kheroni southern forest range atumpen hawaipur thakur barianat patrolling ke dam hot AS25 EC 5791 a number a tractor pen ke plak tang thengpi ke pon bom pora hot ing nam raikom sai khiatum thekdun long si nep ing nang dun check pen kheroni southern forest range sa hemalong an pondatlo lapen bang so thengpi aputhak pherang ke tumaphan tractor driver pen pachini pona tengki PWD department atum mailu disau along RCC adulong kaselam bomalong aphan posi pachini pon lapen bang so dolong kaselam pon lake NK construction atum pen puta pachini pon মানে প্লানৰ পৰা উঠাই পেলাই মানে ব্ৰিজত গৈ আছিলোঁ ব্ৰিজত গৈ পেলাই তাৰপিছত ইহঁতে বলেৰ লগত দুকে ধৰিছে মইতো কৈছোঁ ব'ল মইতো টেনশ্যন নাই মইতো ভাড়া মানে কিবা ভাড়াই আনিছে গাড়ীটো য'ত পঠাই তাতে যাবই লাগিব ভাড়া আনিছোঁ তাৰ পৰা গুচি কোনটো জেগাৰ পৰা লোৱা নিছে এইটো হয়পুৰ ৰাস্তা PW কোম্পানী আছে তাৰ পৰা উঠিছে কাৰ মাল আছিলে মালটো অবিৰাছে গম পাব তাৰ পৰা অবিৰাছে পঠাইছে অবিৰাজ কি লিখি নেপালী এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো তাক সুধি ল'ম মই আপোনাক কিমান ভাড়া দিয়ে মইতো 1000 টকা সদায় কিবা এই তাতে মানে PWটো পাথৰ টানে কেতিয়া বালি টানে কেতিয়া ৰড চড উঠাই চিমি টিমি চব পঠাই মাটিও টানে আৰু জুট পঠাই তাতে যাব লাগে আৰু এইটো আপোনাক লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে ক'লৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে 12 মিটাৰ যে কিবি ডিমাচা বস্তি মাইলু দিছেও যায় তাতে ব্ৰিজ বনাইছে তাত তালৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো ব্ৰিজত মানে চাটাৰিং লগাবলৈ কৰিব Tomon herai arve ke thepar pik pen ajok sing tok bi lapen rang mukrang akulat lak phoso se ahormu kena hokpon lakhai korphon nilip MSC constituency ke parlo tarapung ahabar along tomon ke thepar pik ajok sing tok bi lapen rang mukrang akulat na hok dundu bangso akulat ke tarapung borpung along memuchot themuchot akulat lo lapen tarapung borpung arat aphan kenangji ason amung anta ke pador plup akulat lo bonse tami kopi koson penoni kopai kelang no pen ajok tomon ke thipar pik ajok hengno dun etlo bangso akulat kibi jeklo jonthom dolo lapen daily banking mate arni bang kacho thap pharo hinia poisa sita tomon pondetlo lapen arve kero pen ongdung ason heno pon laplo lapen cement 60 bag arve herai ke pho ajok hengno laplo lasi ningkeme kanghon kadin soke thepar pik nilip MSC pabitro rong pilapen Karbi Anglong autonomous council ke japon ningkeme parpik CEM Dr. Tuliram rong hanglapen MLA Dr. Numol Momina tumaphan nangrab bek thapusi kisung ke phovek singtok bi ahin pen kachoningri pedopon lapen singtok bi akula tomon ke ponpu arjulong si lower tarapung local committee mephu mohen tok bi adim aklong anpale damlo ahok kisung lo puchini si local committee mephu mohen tok bi pen nilip MSC pabitro rong pilapen Karbi Anglong autonomous council ke japon CEM Dr. Tuliram rong hangaphan singtok bi aphan rabbek thapusi choningri pon tangte kisung ke phovek singtok bilapen lower tarapung local committee mephu atum pherang ke atum athengno nangge pachini don alam thile arjuponik sinen Kajiranga pen risaning ti Karbi Anglong news ahok lo pini ladak luar apartar pung long singtok bia dukan long ke nili luar tar pung long ke humri dam bom hod nili ta kewang bom hod alang li dukan long hodun lo tasi non nili theklong lon mekhini pen alang li dukan long sin kita dolo alang li tumon kewang hodan bong an sitami nili dak dolo lasi nili sitami alang li phan ke ningduk parpik lo lasi news fast kelang according yedo phan atame chunuri lo lasi alang li dukan na hoke theulo lage nili mek hini pen sinili thenglong lo lasi ilitum nili constituency long sir pubitro rong pi phanta nili hin hoi pen ame chunili lo lapen council ke japon Dr. Tuliram rong hanga phanstame alang li ongdung kerapon nili thekpon long lasi alang li phanta kerap je phansi nili hin local committee president hoi luwa tarapung bentame nili chunili dun lo ACYPA atumpen bukajan STO civil arideng pinpor alo ke pajerpon Jangmi poni phaipli arni anarlo porphai hini apor malom anti corruption youth power Assam Karbi Anglong district committee atumpen bukajan SDO civil arideng pinpor alo pi pajerpon Jasemet pinpor alo along ke jongpon dake non India det pi along BJP sarkar kachari bom ke hormu hortar ador ke paso gas cylinder phuroi athi
হাৰচুন কেলক কেচু আজাংথু দালি টোল টেক্স sang pen chenglok hormu hortar ador ke pas suaret ki dukelak arat abi ka chong siblo puta pherang ke karjwa hu tharpachini pon jong si hormu hortar ador ke pas so pen ador pajum je pute ke wang jilang arni air set prung set pen che song nang kok puta than pachini pon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news গাড়ী কিনাৰ কথা কয় আজিলৈকে কিন্তু টুল গেটৰ কোনো কাৰণত বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকে মূল্য আপোনাৰ হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই কিন্তু বৃদ্ধি কৰি আছে টুল গেটৰ জনসাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে মাথো মাৰ দিছে একান্ত কথা এইটোৱে তেওঁলোকে জনসাধাৰণ ৰাইজক মিছা কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দি এই চৰকাৰ গাদীত বহিছে আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছে আপোনাক মাধম মাৰ দিছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰ চলাবলৈ কাৰণে কৰা নাই তেওঁলোকে এই বছৰ আপোনাৰ চৰকাৰ অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰ আপোনাৰ নামিব তেওঁলোকে যদি বস্তুৰ দাম অতি শীঘ্ৰে নকমাই বৃদ্ধি হ্ৰাস নকৰে তেনেহ'লে চৰকাৰ আপোনাৰ স্পষ্টকৰণ আমাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱকদেৱ আৰু জনসাধাৰণ ৰাইজে চাইছে যি চাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে চালে তেওঁলোকে চৰকাৰকে 7 বছৰ চালে আৰু যিমান আপোনাৰ পাইছে তেওঁলোকে বস্তুৰ দাম কোনো কাৰণত বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে তেওঁলোকে আমাৰ স্পষ্ট কথা এইটো